Nasiam hasoman malasma uhurta. Boi use pajupa bani acara pamalas uhur bani channel YouTube Bahasa Simalungun. Paima iboge hita hatani Tuhan martonggo mahita mangindo pambobai ni tondui napasing martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus na duma mangajari mambubai hanami bani haganupan lawan nami siol hanami manjalo hata haguluhan maritehoni pambubai ni tondimu marsa maham duma sirsir hanami. Amen. Nasiam hasoman renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat na marjudul Paimahon Naibata. Maronjolan bani pasalmen 27 ayat 7 dasku bani ayat 14 jana nats nagabe pusat permenungan bata aima humbani ayat 14 nama katahon par hanalom ma Jahoba pagomos anjaha patogu ma uhurmu naima par hanalom ma Jahoba. Nasiam hasoman ongga dorahita memiliki pengalaman nalang pasonangkon uhur ibagas na paimahon. Anggo pengalaman nalang pasonangkon mardampak minimal AGP kesal rado bagal hita memilih laho memanfaatkan pihak na marsangkutan. Tapi anggo harugian na binahenni bagal boido urusan pahimahon on marujung bani batal nisada kerjasama atap peboi marujung kubani hamusuhan. Totu ukuran harugian oi marsifat sangat subjektif ibagas urusan na paimaon on boido hita gabe korban atap pelakuni. Paimahon naibatape termasuk songon aima paimahon naibata martindak makorjahon sasadahal atape paimahon naibata ase roh na padualihon. Ibagas na paimahon Tuhan, langsay iboto hita atap atigan pe ia roh. Umbani zaman hujaman, say adongdo halak naman suba, mangetong-etong, apa na mangira-ngira, atigando arini Tuhan ay roh. Hasil perkiraan ni sidia ay, say tongdo meleset. Atigando na ni sitong-sitong Tuhan ay roh. Bani Bibel padan na basa iya, apa padan na baru, sarupado menegaskon pabuwa Tuhan pasti roh. Napadualihon, ibagas hal on lang pala ragu behita. Na penting, ibagas na paimahon, maningon dohita manjaga diri, apa goluta natang sidiaran. Jadihon hitama masa paimahon pasal parohni sebagai kesempatan laho gabe pribadi na lobi dear apa nagokan dear. Ulang longah, ulang ceroboh, melainkan tetap waspada, pagomos anjaha patogu ma uhurta. Amen, martonggo mahita. Dia tetupa ma bamu ham Tuhan, na dumma mengajari hanami pasal hatamu, tetap kanami sabar paimahon ham bani narok padualihon. Terpuji, marmalas nyuhur hanami ubamu. Amen. Nasiam hasoman sonai renungan bata sadarion, ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagion hita hubani hasomanta, ay marhitei na sonai, doma dihut hita manukoli horja pekabaran Injil, riap pakon YKB. Tuhanta Yesus Kristus ma nama masu hita haganupan. Horas.